Om Swastiastu, ala alit sareng sami punapi gatre inggih sane mangkin iraga jagi melajahin materi indek paribasa Bali. Sedurung ngelantur ring materi wenten indikator pencapaian kompetensi. Saneka pertama wenten menguraikan pengertian paribasa Bali, wenten membedakan jenis-jenis paribasa Bali. Selanjutnya wenten membuat contoh masing-masing jenis paribasa Bali lan menciptakan wacana ringkas menggunakan paribasa Bali. Selanjutnya wenten peta konsep. Materi saneka pertama niku wenten sesonggan utawi pepatah. Saneka ping kalih wenten sesenggakan utawi ibarat. Selanjutnya wenten sesawangan lan papindan. Selanjutnya wenten tegas paribasa Bali. Paribasa Bali inggih punika rinengge basa sane dados rerasmen wiaden panglengut basa rikala mau babaosan magagonjakan anggen pasikranan. Punika wantah marupa piranti pancing ngamedalang daging pikayunan kalih pengrasa. Ngangge rerengan wiaden sesemon indek kahanan kalih laksana jadmu. Sane kaimbangan ring laksana miwah kahanan barang wiaden beburon. Selanjutnya wenten soroh-soroh paribasa Bali. Saneka pertama wenten sesonggan utawi pepatah. Sesonggan melarapan antuk tujuan miwah daging nyane sumai pisan ring sesenggakan miwah ring sloke inggih punika sering kaanggen nyindir sakewanten wangun sesonggan wenten sane kemedalang jangkep medaging keterangan nyane taler wenten sane nenten jangkep santukan keterangan nyane sampun kauningin. Wangun sesonggan nenten nganggen kruna buke sekadi ketah ring sesenggakan miwah nenten nganggen kruna buke slokane sekadi wangun slokane pinake imbe kadi ring sor puniki. Saneka pertama ada kacang ninggal tubungguana. Samanipun nenten wenten anak alit wiaden sisya jaga ngutang sesolahan bapu wiaden guru. Santurnya wenten ada maslakane ten paguna. Semanipun sekadi anake sane poleh barang sane anyar taris barang sane let utawi yang lama ten karungwang. Saneka pengutat angkaben barang somi suksemanipun metakut timpal utawi anak antur sane aeng-aeng kawentenan sejatinipun wenten punapa punapi. Selanjutnya wenten sesenggakan utawi ibarat. Wangun lengkari sesenggakan state karinin antuk krona buke taler nganggen wangun sampiran tur kelanturang antuk wangun keterangan nyane sane kaanggen peimbangan ping untat wau susumanyane ring sapunapi yening gumanti susumanyane sampun sinah pisan nenten malih medaging susumanyane ring sor puniki wantah makudang-kudang contoh sesenggakan. Neka pertama wenten buke bantene masorohan susumannipun sekadi anak sane nuwe perusahaan wantah ngutanayang pasemetonipun kewanten mekarya irike. Saneka pengkalih buke bangken gajahe joh-joh mebo suksmanipun sekadi anak sane nuwe pangkat sugih wiaden sugih yenen katiben sengkale otanipun rawuh maidah-idahan. Selanjutnya wenten sesawangan. Sesawangan lingganipun sawang artinipun mirip pulih pangiringan dados sesawangan raris kadwi purwayang dados sesawangan. Tegasipun punapa-punapi ugi sane katon utawi kecingak raris kelawatang utawi kerasayang ring kahiyun mirip sekadi seolah kalih kahanan jadmu toi mepawongan umpami kedapan bunga nagasarine mak elogan tempuh angin kesawangan sekadi tangan anak istri ayu ngulapin sawangan utawi iribang buke masawang kuning utawi mirip sade kuning agiges
Sesawangan puniki ketahipun nganggen krune buke kadi tan pendah kadi waluya kadi duwir alah amunan. Contoh sesawangan punika sekadi buke bulane kelemahan seksemanipun kembang lem-lem kadi tunjung tan puareh seksemanipun layu dus-dus. Selanjutnya wenten pepindan. Wangun pepindan sumai ring sawangan miwah sesemon. Sakewanten pepindan nganggen anuswara. Pepindan tegasipun gegambaran buke yening imbangang patah sekadi mirip teken bla bla bla. Umpami pepindan kedis. Tegasnyane wangun gambare mirip kedis. Mapindah sedih. Tegasnyane mirip buke anake sedih sane dados pepindan kruna aran sane pulih anuswara. Contohnyane lambene barak ngetirah, gegaene mamukal, kukune mapah biu. Inggih wantah sapunika materi sane jagi pelajaran ring raina mangkin atur suksema.